Hristos Vaskrsle! Eto, imamo danas veliku radost, pre svega što smo se okupili u našem predivnom hramu i Gospodu Bogu se pomolili, kako zajedno uzeli molitve koje su nam svakako potrebne svima. I sada, posle te svete liturgije, naše najveće i najsavršenije molitve koje čovjek može da preznese Gospodu Bogu, okupili smo se ovako veoma velikom broju. Hvala na svima što ste ovde došli, a pre svega hvala našem gostu, profesoru Koviću, koji je ovde došao, odvojio svoje dragoceno vreme i došao sa najboljom namerom da ono što on zna i što može da nam svojim znanjem pomogne, da nam to pruži danas, da nam tako ulepša pre svega u svetu našu liturgiju i molitvu i da tako nastavimo dalje, da se slušamo i da se čujemo. Možda je to i najbitnije u ovom vremenu, da se pre svega dobro slušamo, da se dobro čujemo i da se tako možda i razumemo. Ako se dobro slušamo i čujemo, onda možemo i da znamo šta nam je potrebno. Ako se ne čujemo, ne slušamo se, postavlja se pitanje kako ćemo ići dalje. S obzirom na celokupnu ovu situaciju koja se dešava, mi smo imali tu radost pre svega profesora Kovića da pozovemo u toku vaskršnjeg posta, ali smo imali promenu plana, nepredviđenu, tako je bilo i onda smo mu zahvalili i zamolili ga da nam oprosti i da nam dođe ponovo. I eto, ništa nije slučajno, gospodin profesor je došao danas ovde da bude sa nama, posle svih ovih događaja u svetu, kada možemo da vidimo da nas izgleda u svetu niko ne čuje i ne sluša, a svi drugi izgleda se slušaju i čuju. Zašto je to tako, mi veoma dobro znamo, ali sam siguran da profesor Ković još bolje zna i to može bolje da nam objasni. Tema jeste večna tema koja će uvijek da bude sastavni deo našeg srca i naše duše, Kosovo i Metohija. Ta tema je zapisana u našim zapisima genetskim, u krvi, u smislu našeg postojanja, tako da profesor Ković to sigurno bolje zna i bolje razume kako će to da nam približi i objasni zašto je to tako značajna tema za nas. Tako da, još jednom od srca svema vama благодарim što ste tu, posebno profesoru. Hvala vam što ste došli ovde i molim vas da nećete da nas ovako lijepo okrenete. Hristos Voskres. Braći i sestre. Kao istoričar u iskušenju sam da odmah kažem da kao da postoje dva Kosova. Jedno je ono istorijsko Kosovo, da kažemo ovozemaljsko Kosovo. A drugo Kosovo je ono nebesko, ono evanđeosko i ono epsko, naše, predanjsko. I kada sam razmišljao o tome, kada vam danas kažem, prvobitno ovo moje obraćanje imalo dva dela. U prvom delu trebalo da vam govorim o istorijskom Kosovu. To je ono što je meni lakše, jer to je moj posao, to je moja profesija. A onda je trebalo da vam kažem nekoliko reči i o onom nebeskom. Međutim, vrlo brzo sam shvatio da to ne može da se odvoji. I da reč o jednom. Tako da ću u jednom govoriti o ta dva Kosova, koja u stvari nisu dva, jesu dva na prvi pogled i na prvi utisak, a u stvari su jedno. Odakle da krenemo kada govorimo o Kosovu? Pre svega, jedna važna napomena, fusnota, kako bismo to rekli. Kosovo i Metohija, koje se nalaze u naslovu ovog mog obraćanja. Rekli smo Kosovo i Metohija, sadašnjost, prošlost, sadašnjost i budućnost. To je nešto što postoji od nedavno. Kao Kosovo i Metohija, to je u stvari stvoreno, da ne kažemo izmišljeno u Titovom dobu. Takav, opet što bi se danas reklo pomodno, entitet ne postoji u sećanju i u predanju srpskog naroda. To postoji nekoliko decenija. I sada postoji kao nešto što je Kosovo koje mi stavljamo pod navodnike, stavljamo TZV, kada mislimo u stvari na ovu današnju kvazi državnu tvorevinu NATO pakta. Do juče, kažem, tvorevina Titovog
političkog sistema, da ne kažemo reći ću režimu. Dakle, uzmite ovo iz naslova samo uslovno, kada kažemo Kosovo i Metohije, mislimo na ovo što mi danas imamo. Ali jasno vam je u stvari da kada kažem Kosovo, ja u stvari mislim na pre svega na ono istorijsko i na ono predanjsko naše Kosovo. U kom trenutku u stvari to Kosovo postaje naša sveta zemlja? I kada ono postaje nešto više od jednog pokrajina te srednjovekovne srpske, nezavisne, slobodne srpske države, srpske zemlje i pomorske, kako to zovu naši vladari. Dakle, Kosovo i Metohija su u sastavu srpskih zemalja od prvih pomena Srba i srpskih zemalja, i srpskih država, koje naravno ti pomeni ne počinju sa Nemanjićima. Ali sa stradanjem Žiče kao središta srpske arhijepiskopije, srpske svetosrpske arhijepiskopije, s onom pljačkom Žiče već u 13. veku, u jednoj stranoj najezdi, središte srpske crkve se seli u Metohiju. Peć, do tadašnji Metoh Žiče, i od tada je Peć središte srpskog duhovnog, kada kažemo duhovnog, onda mislimo i na politički život, jer sve je u stvari deo duhovnog. Od tada je Peć središte srpske arhijepiskopije, kao što znamo, od 14. veka, od 1346. središte srpske patrijaršije. A kasnije, o tome ćemo također nešto reći, Pećka patrijaršija su središte od propasti srpskih srednjovekovnih država. Pećka patrijaršija je zaista u punom smislu te reči glava, i srce celog srpskog naroda, onda kada je srpska crkva vodila ceo srpski narod. Od 15. veka pa do samog kraja 18. veka, u vremenu obnovljene Pećke patrijaršije. Dakle, negde u 13. veku Pećka patrijaršija Metohija postaje duhovno i političko središte srpskog naroda. Vidite, Nemanjići su preselili to središte iz Žiče, koja je nedovoljno bezbedna, u Metohiju, koja je potpuno sigurna i bezbedna. I tu, upravo u Metohiji, na Kosovu, Nemanjići grade svoje zadužbine, svetinje, tu su bili njihovi dvorovi. Zašto je tako? Svakako, ko je bio na Kosovu i u Metohiji, to vrlo dobro zna, ta zemlja jeste blagoslovena, tom lepotom, tom prirodnom lepotom, naročito Metohija, to se rečima ne može opisati lepote te zemlje, i Nemanjići su to naravno znali onda kada su živeli uglavnom, oni su se kretali, nisu imali jednu prestonicu, to stvaranje prestonica počelo je tek sa carem Dušanom, ali su boravili u Nerodimlju, u Prizrenu, kao što znamo, a onda je Novo Brdo, naročito u 15. veku, postalo jedan od najvećih gradova srednjovekovne Evrope. Svakako jedan od najbogatijih, zahvaljujući tim nepresušnim rudnim bogatstvima. Naravno, svetinje, samo ćemo pomenuti one svetinje koje su od centralnog značaja, u vremenu vrhunca Nemanjića, to je Banjska, zadužbine i grobno mesto kralja Milutina, to su Visoki Dečani, zadužbine i grobno mesto svetog kralja Stefana Dečanskog, i naravno Sveti Arhangeli od Prizrena, zadužbine i grobno mesto cara Dušana. Gračanica je tek jedna od crkava koje je Milutin podigao. Vidite, to je nešto što je nastalo tako, gredom, kako bi rekli moji mačvani. Pogledajte
šta je Gračanice, kako je to lepo. Arhangeli, takođe iz istog tog vremena, ili Banjska je bila centralna svetinja Milutinovog vremena. Dakle, rečima se ne može opisati lepota i dubina tih zadužbina i tog vremena. I mi ne bez razloga vreme Nemanjića vidimo kao zlatno doba srpske istorije, srpske kulture. U tome je jedan od uzroka našeg nerazumijevanja zapadnom Evropom, čast izuzecima, ne na našoj, nego na njihovoj strani, jer za nas je srednji vek zlatno doba. Za njih je od 15. veka, od 14. veka od pojave humanizma i renesanse, to bio neki srednji vek, neko srednje vreme između zlatne antike i, da kažemo, srebrnog humanizma. Sve što su hteli njihove učene elite, bilo je da obnove slavu antike, a mi smo hteli srednji vek. A onda dolazi trenutak, pardon, ću malo vode, Kosovske bitke, koje u stvari Kosovu polju udara pečat svete zemlje, pečat zaveta. O čemu se tu radi? Već u vremenu Svetog Save, u tekstovima njegovih biografa i savremenika, pre svega mislim na Domitijana, bio njegov učenik koji je sa njim putovao, koji ga je znao ovako kao što se vi znate. Mi vidimo svest o tome da je sa Svetim Savom počela nova istorija srpskog naroda, koji nije u tom trenutku ohrišćen, nije u tom trenutku opravoslavljen, ali je primio zavet i upravo se ta reč zavet koristi u našim srednjovekovnim izvorima. Zavet kao učvršćenje u pravoslavnoj veri, zavet kao učvršćenje u srpskom razumevanju pravoslavne vere. To je ono što je po Domitijanu Sveti Sava dao u svojoj žičkoj besedi iz 1221. Dakle, ne kao neka nova srpska vera, ali kao pravoslavna vera srpskog stila i iskustva, kako je to napisao Sveti vladika Nikolaj u predgovoru za knjigu Svetog Justina, prepodobnog Justina Ćelijskog o Svetom Savu. Dakle, pravoslavno hrišćanstvo srpskog stila i iskustva, oličeno, ili kako je on već to rekao, da parafraziram, nemušto u svetim ličnostima srpske istorije, najpre u Svetom Savi, onda i drugim i ostalim svetima koji su došli posle njega, bilo ih i pre njega. Dakle, ostati u pravoj veri, kako to kaže Sveti Sava. U veri svetih otaca naših Svetog Save i Simeona, kako kažu oni mistici koji su došli posle njih. Već od Svetog Save, kako pokazuju, kažem, izvori onog doba i kako pokazuje jedan deo nauke naše koji to prati, ja bih rekao manje u srpskoj historiografiji, a više u srpskoj istoriji umetnosti i u istoriji književnosti i naravno teologiji, se uočava ta struja u srpskoj historiografiji tek u novije vreme. Da ti ljudi već, savremenici Svetog Save, vide to kao stvaranje nečega što je, kako su to govorili i pisali Radoslav Urović, vladika Nikola i ostali, nacionalno crkva, koja je deo velike univerzalne pravoslavne crkve, hrišćanske crkve. Dakle, ostati u pravoj veri. U veri svetih otaca naših. Ne prestaje se sa pominjanjem svetih i Svetog Dimitrija, Svetog Nikola, svih svetih,
ali su sada već tu i vidimo staranje da se uvek pomenu srpski. I uvek su tu neki. A onda su tu i mošti svetih, svete mošti svetih, koji su tu, koji su opipljive, kako kaže Vinko Davidov, koje postaju neka vrsta zavetnog ili zavetnih kovčega srpskog naroda. Kad pominjem zavetni kovčeg, Stane Stavljević i Dušan Grubac su utvrdili u jednoj knjizi koju su objavili između dva svetska rata da čak ima više pozivanja na Stari Zavet u srpskim srednjovekovnim izvorima nego na Novi Zavet. To je zanimljivo. Jer kroz Stari Zavet, to se opet kažem vidi naročito kod Domintijana, dolazi ta ideja zaveta, zavetnosti jednog naroda. Kako to kaže Domitijan, on naziva Mojsija voždom prvog Izraelja i onda Svetog Savu naziva voždom srpskog otečestva. Srpskog otečestva. Imate pojam otočastvo ljubac, o tome pišu naši istoričari i jevisti. Mi bismo to preveli, dakle oni nemaju patriot, ili rodu, ili nacionalista, reč nacija, naš jezik ulazi tek krajem 19. veka. Ona se u stvari označava nešto što je mnogo, mnogo starije. Dakle, pojam otočastvo je uobičajeno u izvorima onog doba. O tome bi kvalifikovanije mogli da vam govore srednjovekovci naši jevisti, ja sam novovekovac. I onda imamo kosovsko doba, u kome po izvorima crkva prepoznaje u knezu Lazaru onoga ko je dostojan naslednik. Nemanjić je u vremenu sukoba, svađa, međusobnih ratova između velikaša. On je taj koji miri srpsku patrijaršiju sa carigradskom patrijaršijom, jer već tada imamo ono što bismo mi danas nazvali grčkom propagandom. Crkva je prihvatila Dušana i Dušanovu titulu, i patrijaršiju srpsku, svetogorci su to prihvatili, onda samo nekoliko decenija kasnije počinje osuda. Ja bih rekao prihvata se grčko viđenje stvari, jer carigradska patrijaršija je osudila, odlučila iz crkve, kako bi rekli na zapadu, ekskomunicirala ne samo Dušana i patrijarha Jonikije, i ne samo srpsku crkvenu hijerarhiju, nego sve Srbe. I upravo je Lazar taj koji miri srpsku patrijaršiju sa carigradskom patrijaršijom. A onda, u vremenu turske najezde, mi vidimo to, kažem, po izvorima i po, da kažem, interpretacijama onoga što se dogodilo neposredno posle Kosovske bitke, da se od njega očekuje da pruži dokaz, potvrdu da su on i srpski narod ostali u zavetu. I kada vi čitate izvore koji su iz onog vremena, dakle godinu ili dve posle toga, mislim pre svega na one ravaničke monahe koji su anonimni, zovemo ih ravaničanin 1, 2, 3, i naročito patrijarha Danila III, sada zovemo ga Danilo Banjski, nedavno je Srpska književna zadruga objavila njegove sabrane spise, ako možete to da nađete, to je beskrajno napisano. I vi tu vidite da se sada, ja kažem, nemušto to sve parafraziram. Oni kažu, recimo Ravaničanin 1, pošli su u boj ohrabljeni, naoružani, molitvama svetih otaca naših, Svetog Save, Svetog Simeona, porede ga sa Davidom, reče o zavetu i reče naravno onome što je ključno, što do sada nisam pomenuo kao takvo, a to je opredeljenje za nebesko carstvo. A kažem, kod patrijarha Danila Banjskog, u onom njegovom žitiju kneza Lazara, to je, da kažem, kosovski zavet u najprečišćenijoj formi. Kada on razgovara pre bitke sa svojim vojnicima, velikim i malim. I kada oni njemu kažu, bolje nam je smrt u podvigu nego život u sramoti. Taj razgovor između njih, jedan od naših književnih kritičara, Zoran Mišić, iz vremena socijalizma, komunizma, jer u onom svom čuvenom tekstu šta je to kosovsko opredeljenje.
To je tekst koji je isprovociran tim napadima na Kosovo, na Vidovdanski mit i kult komunističkoj Jugoslaviji. Onda on tu kaže ko je bio 27. marta na ulici, ko je čuo bolje grob nego rob, taj kao da je pročitao Danila Banjskog. Hoću da vam kažem da ništa nije slučajno. Kada čitate Danila Banjskog i kada čitate onu pesmu Propast carstva srpskog, Vojislav Jovanović Maramboje zove pesmu Car Lazar se opredeljuje za carstvo nebesko. To je to. A tu pesmu je u stvari otpevala jedna, kaže, slepica, slepa žena iz Grgurevaca, tu u Sremu, i Gubanu Lukijanu Ušickom, koji je onda to dao Vuku Karadžiću. To je ona pesma, koju vjerovatno dobar deo vas zna na pamet, u kojoj u stvari knez Lazar, car Lazar, ko se kaže, se opredeljuje za nebesko carstvo. Zemaljsko je za malena carstvo, nebesko uvijek i dobro. Znači imate, s jedne strane, aristokratsku, plemićku književnost 14. veka. Imate jednu ženu s početka 19. veka, slepicu, to znači da je ona tu neka žena koja je guslala, ko zna kako je živela. Ti koji pevaju, koji guslaju, početkom 19. veka, Filip Višnjić, Stešan Podrugović, u nekom socijalnom, hijerarhijskom smislu nisu osobito visoki. Ali su ti rapsodi, ti koji to pevaju, vrlo često i sami, nedovoljno svesni koliko je to što govori, što pevaju drevno. Žarko Vidović je pisao da su oni najverovatnije u crkvenim portama sve to čuli. Dakle, preko crkve sve to dobili, a onda su gusle bile samo mediji, što bi rekli sociolozi, transfer, sredstvo transfera, ideja na druge. Tu je u stvari, kako mitropolit Amfilohije piše, zapečaćen krvlju tih kosovskih junaka, svetosavski, odnosno kosovski zavet, kao zavet opredeljenja za nebesko carstvo. Pri čemu ono što jeste čitanje i pozivanje na stari zavet postaje primarno novozavetno žrtvovanje, ali sada ne žrtvovanje filistejaca ili jaganjaca ili teladi i tako dalje kao kod prvog Izraela, nego žrtvovanje sebe samog, žrtvovanje Sina Božijeg, žrtvovanje jedne zajednice, jednog naroda, koji Gospodu ne daje potvrdu zaveta tako što će, kažem, kao kod pagana, žrtvovati nekog drugog ili nešto drugo, ili položiti ruku na glavu tog drugog koji će da primi grehe naše, kao kod Jevreja, ne, nego jednog naroda, jedne zajednice, koja sebe prinosi, ili da kažem, ko je spreman da veru svoju potvrdi onako kako se zavet u Svetom pismu i potvrđuje. I sada vidimo da ta ideja, da taj ideal živi u vekovima pod Turskom, Austrijom, austrijskom i mletačkom vlašću. Šta se dešava sa istorijskim Kosovom i Metohijom? Oni, kao što znate, nisu pali pod tursku vlast posle Kosova, odnosno sa Kosovom. Tek 1455. te zemlje Brankovića padaju pod tursku vlast sa padom Novog Brda. Brankovići, vidite kao pomenuh Branković, mi vidimo u stvari kako je ta pesma, kako je predanje svemu vezanom za Kosovsku bitku dalo evanđeoski smisao. Pa imate, kako uočava Boško Bojović, i historikog Lazara Vladara i njegove vojnike, velike i male, koji su stvari apostoli, koji svi daju glavu za veru,
za gospoda, imati ljudu. Vuku Brankoviću je pripala ta uloga, što naglasimo, on se kao takav, kao izdajnik pominje tek 1601. On umire u turskoj tamnici. S druge strane, naš najpoznatiji, najznačajniji poznavalac porodice Branković, Momčilo Spremić, član sam, kaže da, iako je naša historiografija u vreme Ilariona Ruvarca, Ljube Kovačevića i ostalih tvrdila da on nije, da nema dokaza da je izdao Momčilo Spremić u velikoj monografiji o despotu Đurđu Brankoviću, zaista bez premca u toj tematici, kaže da ipak bi trebalo ostaviti određenu mogućnost da predanje nešto zna i nešto prepoznaje, što se možda i dogodilo. I naravno tu Miloš Obilić, koji nema u Evanđelju, neću reći oslonac, ali nema pandan, ali koji ostaje kao jedan od možda najznačajnijih uzora, modela, verovatno do vrhunca doveden u Gorskom Vjencu. Tvrdilo se do nedavno da se u Gorskom Vjencu nema pozivanja na kneza Lazara. Ono što je suština zaveta, a suština je Lazar. Ali tu nedavno je opet tu naši stručnjaci za istinu književnosti su pokazali koliko ima pozivanja na Lazara u Gorskom Vjencu. Tu postoji, kažem, jedna tradicija u izučavanju Kosovskog zaveta koji tvrdi da je Kosovski zavet nešto krvavo, nešto strašno, to ubistvo sultana, pa se sve to vezuje nekako za Miloš. Osvет. Strašno osvet. Pa se onda tvrdi da je i vid, tako pagansko božanstvo, kome onda Srbi prinose žrtve. I to, kažem, možda nije vredno ni pomena ovdje u ovakvoj zajednici, ali je važno kao jedan od oslonaca ove najnovije antisrpske propagande. Pričamo, kažem, opet su stručnjaci pokazali da je Sveti Vid i tekako prisutan kao svetitelj. Među Srbima, pored ostalog, imate u Pećkoj patrijaršiji kada odete, tu gde je sahranjen arhijepiskop Danilo II, jedan od najznačajnijih ličnosti cele srpske istorije. Tu je upravo iznad njegovog kivota je oslikan Sveti Vid. Upravo je arhijepiskop Danilo II brinu o tome šta će gdje biti prikazano. Dakle, to su besmislice o tom nekom paganskom, zlikovačkom božanstvu, krvavom kome onda Srbi prinose sve te krvave žrtve u današnjeg dana. Kažem, to imate u literaturi, pisano je na srpskom, duše objavljenoj latinicu u naše dane, a i, kažem, u prethodnim decijama. Znači, u stručnom smislu to je davno odbačeno, ali vidim da se to i dalje ponavlja u jednom delu naše javnosti, a naravno da ima svoj odjek u strane literaturi. Dakle, istorijsko Kosovo pada pod tursku vlast. Nemamo prisustvo Albanaca u srpskom srednjem veku na Kosovu. Kolege medijemisti su objavili, recimo, povelje srpskih vladara iz srednjeg veka, sistematska proučavanja, naročito imena ličnih, jer vladari srpskim svetinjama daruju cela sela, poimenično pominju ljude. Tu nema albanskih imena. Ima, recimo, u tom srednjem veku Albanaca u Tuzima, kod Podgorice. Kosovo ih nema. Ali sa dolaskom Turaka počinje veliki pokret stanovništva. Tako i sa Kosovom i Metohijom. U 16. veku mi već imamo doseljavanje Albanaca, pri čemu i kod Albanaca taj proces islamizacije, ili da kažemo privilegovanja, oni koji su primili islam, teče postepeno. I nije tako brz, i nije tako jednoznačan i jednostavan, kao što izgleda na prvi pogled. Ono što je ključni trenutak u promjeni etničkog sastava onoga što mi danas zovemo Kosovom i Metohijom, to je 1690. godina. Naravno, ustanak Srba, predvođenim patrijarhom Arsenijem III
Crnojevićem, Čarnojevićem i velika seoba Srba. To je u stvari taj trenutak u kome se izliva masa albanskog stanovništva na Kosovo i Metohiju. Nisu svi bili muslimani, to je vrlo zanimljivo. Naseljavani su i kao rimokatolici, pa su kasnije primali islam. Vrlo zanimljivo. Dakle, posljedica rata u kome su Srbi vojevali za rimokatoličkog cara, jedna od posljedica je njihovo proterivanje i naseljavanje rimokatoličkih Albanaca u Metohiju, pa onda i na Kosovo. Zanimljivo, oni su islamizovani, jer onaj koji je islamizovan, primio islam, to znači da je on društveno privilegovan. To je jasno. Dakle, biti musliman ne znači samo promjenu vere, to znači društvenu, socijalnu privilegiju koju onaj ko odbija da uradi tako nešto biva potisnut, kako bismo mi to rekli, na marginu. I on prihvata svesno život. Na margini, ružna reč, ali tu je odbačenost. Potuči se, isturči se, plahi i lakoti. Kako kaže Njemač. U tome je sve rečeno. Dakle, Srbi i Albanci hrišćanske vere su kmetovi. Begovi, age, islamske vere, Albanci su gospodari. Bilo je i Srba, isturčenih. I kod Srba to počinje u 16. veku, kada je reč o Staroj Raškoj i u Bosni i Hercegovini. Najveći deo je u 16. veku počeo. U početku se niko nije islamizovao, prvih nekoliko decenija, ti popisi to pokazuju, a onda je krenulo to u 16. Dakle, 1690. je nesumnjivo prelom. To je duhovni prelom. Istoričari koji na malo dublji način sagledavaju našu istoriju čak kažu da je to kraj našeg srednjeg veka, te 1690. I to se vidi po našoj umetnosti, po našem duhovnom životu, po iskušenjima u kojima su se Srbi našli tog časa kada su došli na tlo Habsburške monarhije. Naravno da oni nisu prvi Srbi koji su došli na tlo Habsburške monarhije, mi smo ovdje u Pančevu, to je počelo mnogo, mnogo ranije. Pitanje ko je došao, gde i ko je koga dočekao. Da li Mađari Srbi ili Srbi Mađare u 10. veku, bit će da su u stvari Srbi, Sloveni, dočekali Mađare. Ali, kažem, sa dolaskom patrijarha ovdje, sa dolaskom tih, koji su oko 30.000 porodica, ovdje dolaze u stvari najagilniji, oni koji su se digli na oružje, to su najžilaviji, oni koji je patrijarh vodio sa sobom, to je bila elita, shvaćena u duhovnom, pa ako hoćete u političkom i vojničkom smislu, oni su došli ovdje. Tako je središte srpskog duhovnog i političkog i ekonomskog života preseljeno iz balkanskog, iz vizantijskog i srpskog sveta u srednjoevropski, da kažemo nemački ili germansko-mađarski svet. I ono, to središte je tada ovde, a onda počinje ta velika priča koju mi danas živimo, tog odnosa sa Zapadom. To stalno pravda. Stigli ste kao izbjeglice. Ima da objasnite šta vi hoćete. Stekli ste privilegije. Kao krajišnici. Odbranite sada te privilegije. A našli ste se u borbi sa nekim ko razmišlja u vekovima. To je rimska kurija. A skloni ste radu na mahove. Napravite svoje snage, počinite čudo junaštva, onda se povučete, sklonite, demobilišete. Naročito oni koji se odvoje od Srpske crkve, koja je jedina kadra da to što mora da se radi sistematski, iz dana u dan, sedmice u sedmicu, iz meseca u mesec, iz veka u veka. I onda počinje to pravdanje i objašnjavanje ko smo, šta smo i šta hoćemo. Jer u vremenu Nemanjića, Lazarevića i Brankovića rimokatolici su deo srpskih srednjovekovnih država. Mi nemamo u izvorima nikakve sukobe između rimokatolika i pravoslavlja. Pitanje je da li rimokatolici koji žive u Kotoru, u Dalmaciji, koja pripada Nemanjićima, pripada Lazarevićima, da li oni imaju ili nemaju srpsku svest? Ali pošto znamo da su bili graditelji Dečana,
verovatno Studenice. Mi znamo da tu nema, imamo i sačuvane imena od Dečanima, Pravice i ostalih, mi znamo da tu nema nekih sukoba. Šta hoću da vam kažem? Nemanići su domaćini. Lazarević i Brankovići su tu domaćini. Kad od despota Đurđa Brankovića traže da prihvati Ferencijsku uniju, on kaže, mi znamo rimokatolike, oni su tu, mi se dobro poznajemo. Mi su njegovi podanici. Nema nikakve potrebe da on prima uniju, on kaže tamo, šta će moj narod da misli o meni da se ne pod starost. Kako je rekao, Letinje, Libro Ludeo, da ne citiram pogledajte, pročitajte to koji sačuva. Šta će, kaže, moji ljudi da misle o meni, starom despotu. A kaže, despotovina je i ovde, znamo za posede Lazarevića i Brankovića ovde, pa NATO. Sve je despotova zemlja, zemlja srpski despot. To je taj prelom. To je prelom duhovni, koji je vezan za ovu nebesku istoriju Kosovskog zaveta, i to je prelom koji je vezan za onu istoriju, kažem, za ono što je ovde, na zemlji. I tu počinje ta etnička borba, koja nije u svakom trenutku borba. Dakle, praktično muslimanski Albanci gone Srbe, zato što su Srbi, zato što su pobjednici, ali oni gone i hrišćanske Albance. To spajanje hrišćanskih Albanaca, pravoslavnih ili rimokatolika, sa muslimanskim Albancima, i ta saradnja u gonjenju Srba, to počinje u 19. veku. Otprilike negde sa vremenom stvaranja albanske Konge, takozvane Prizrenske linije, 1888. sa usponom albanskog nacionalizma. Okretanje protiv Srba sada i rimokatolika pod uticajem Austro-Ugarske, a onda kasnije i pravoslavni. Istorija veze naše sa pravoslavnim Albancima od tada pa tamo sve do Fan Nolija, koga su Kraljevina Jugoslavija dovela u Albaniju, još nije napisano. Tek će se vrlo zanimljivo. Nije reći samo njihove veze sa Grcima, nego i sa nama. I ta borba, to etničko sukobljavanje, koje, kažem, nema uvek formu sukobljavanja, to je najčešće u stvari to su paralelne realnosti, u kojima pravoslavni i muslimani žive jedni pored drugih, ali žive nekoj vrsti paralelnih svetova, ne žene se međusobno, ne udaju osim kada muslimani otmu neku srpsku devojku. I, kažem, ima trenutaka u kojima u vremenima velikih pomora i progona Srbi primaju islam, a okruženi Albancima vremenom primaju i albansku svest. To su oni koji su nazivani Arnautašima. Dakle, do duboko u 20. vek znalo se ko su Albanci, a ko su Arnautaši. Oni koji su primili islam, a onda su i po Arnaućeni, kako se tada govorilo. I zna se tačno koji su to krajevi, recimo Drenica, koja je danas jedan od najborbenijih albanskih regiona, da kažem, na tom prostoru koje Albanci svoje autori vide kao svoje. Ta njihova borbenost, zatobornost i slučaj, očigledno. Dakle, tu postoje dodiri, susreti, naročito u čaršijama, kao što je Prizrenska, kao što je Pećka, kao što je Prištinska. Ali, ono što je ključno razumeti, nije reč sad samo o socijalnoj podeli privilegovanosti. Ona je politička. Jer od 1690 sultani vide Srbe kao pobjednike. Znači, Srbi su bili zimije, to znači lojalni podanici sultana, zaštićeni određene meri, oni imaju svoju patrijaršiju. To da Srbi dobiju svoju patrijaršiju pod rimokatoličkim vladarima zapada nije moguće. To je moglo samo u Osmanskom carstvu. Sad Srbi su se digli na oružje protiv sultana na strani rimokatoličkog, Habsburškog cara. Oni su se našli van zakona. I, kažem, u istoriji naših svetinja, kada obilazite naše manastire, uvek ćete čuti da ti manastiri nisu dirani, sa izuzetkom Arhangela, Vajnske, to su vrlo dobro znali šta će da sruše,
znali su ko je bio kralj Milutin, znali su ko je bio car Dušan, ali manastiri u načelu nisu dirali. Gradske bogomolje su turčili, ali ove manastiri nisu do 1690. Onda je nastao polog i onda je nastao zapustenje srpske. Znači, Srbi su kažnjavani. I 18. vek na Kosovu i Metohiji srpski istoričari, kao što je Radovan Samardžić, Dimitrije Bogdanović i još neki, već nazivaju genocid. Genocid je pojam iskovan tek 1944. Mi ga sada retroaktivno koristimo, ali kako je vreme došlo, pitanje je da li i dalje treba da pominjemo tu reč, jer ako je genocid i Jasenovac i Srebrenica, ako se to označava isti pojam, onda zašto bismo više Jasenovac dali genocid? Ako su neke članice Ujedinjenih nacija odlučile da to bude genocid, odnosno Međunarodni sud u Hagu, onda ako su Auschwitz, da ne budemo toliko lični, jeli, da se ne kaže da govorimo samo kroz ono SUA, ako su Auschwitz i Srebrenica isto genocid, onda šta je genocid? Moram da se nasmijam i smijem se od muke, želim da budem ciničan. Ali, kažem, naša historiografija već to, deo naše historiografije već to naziva genocidom. Zašto? Zato što postoji namera uništenja jedne zajednice, jednog naroda koji se pokazao nelojalnim, neposlušnim, nevaljanim. Znači, zatiranje. Zašto? Zato što se sada uzdiže Rusija, mi smo već u 18. veku, i sada ih već turski sultani i Srbe vide kao oruđe Ruskog carstva koje se približava. Ne moram tako o tome vama dogovorimo, ovdje smo u podnožju Karpata, vrlo blizu ovdje reke, sve ove reke ovdje količine Banatske ravnicu dolaze iz tih krajeva. I kažem, sada su Srbi u mnogome već viđeni kao remetilački faktor na Balkanu, kako smo mi to danas. Tu se sada pridodaje i veza sa Rusijom, koja naravno nije izmišljena. A kažem, tu je veza sa Austrijom, jer Srbi mnogo bolje znaju Austriju, u njoj žive. I u njoj su u stanju da izgrade ovako verovatne crkve i hramove. U njoj su dostigli takav stepen materijalnog prosperiteta da su mogli da podižu i ovakve crkve. Ne znamo kako su izgledale crkve koje su se nalazile na mestu današnjih vaših hrama, isto Preobraženja Gospodnjega, ali možemo samo da ih zamislimo. Vlada je govorio o ti svetinjama koji su ovdje na ovom mestu bile, sigurno i pre austrijskog dolaska 1718. I sigurno su bili ovdje po turskom račku, sigurno. I turski defteri mnogo toga kriju. Treba u njih zaroniti, a već imamo istoričare mlađe generacije koji se time bave. Naročito. Dakle, vidite kako ova naša sad priča o Kosovskom zavetu ide i do Pančeva, i do Srba u Dalmaciji, jeli, svuda gde ima Srba. Dakle, Kosovski zavet, ta ideja, opredeljenje za nebesko carstvo, koja je potvrđena na Kosovu polju, to je sve srpska ideja. Ta ideja nije samo srpska, zato što strani putopisci, oduzemo strane izvore, da kažemo, Srbi preteruju, stalno pevaju tiste pesme, jeli, to je ono što Crnjanski govori, kako stalno Srbima u sebama prebacuju da su već dosadni sa tom svojom pričom o Lazaru i svemu tome. Strani putopisci, recimo Benedikt Kuripešić, koji 30. godina 16. veka putuje kroz naše kraje, ide kroz Bosnu, Hercegovinu, Staru Rašku na Kosovu. On zapisuje ono što mu Srbi govore. I to što taj čovjek zapisuje, to je u dlaku ono što imate u epici koju je zapisao Vukarević. To je to. Dakle, vi već 1533. imate sve. Nema Vuka Brankovića kao izdanika, ali tu je Miloš Obilić. Sve je tu. Dakle, stranci to vide. I vrlo zanimljivo, kažem, ja ne mogu da vam predugo ovdje govorim, ali imam nešto sam i pisao o tome. Ima izvora prema kojima je u stvari ovo, da kažemo, kodifikovanje Kosovskog zaveta kao tako, koje se prelilo u naše epske pesme, nastalo u stvari u rimokatoličkoj Dalmaciji.
vrlo zanimljivo da naročito rimokatolički putopisci koji ovuda prolaze i zapisuju to što im sebi govore u 16. 17. veku, naročito se istiraju na viteštvu Miloša Obilića. I to im je, taj Miloš im je nekako kao vitez, očigledno bliže Lazara koji je kristolik. Znači, nije to nešto što samo Srbi imaju i neguju, to prepoznaju i stranci. A Srbi nisu jedini zavetni narod, to je posebna priča, kažem, o tome sam nešto pisao. Zavetni narod je, prepoznajete, naročito po tome što u premodernoj epohi, dakle u srednjem veku i u ranomodernom dobu, kad kažem ranomoderno, mislim na 15. 16. 17. vek, je vrlo česta pozivanja, naročito na Stari Zavet. I prepoznaju sudbini prvog Izraelja, sudbinu sebe, kao novog Izraelja. Kažem, Srbi nisu jedini takvi, to imate i kod Jermena, imate kod Etiopljana. Onda će se to pojaviti, kažem, kod protestantskih naroda, koji tek od 16. veka dobiraju Sveto pismo na svojim jezicima. I kod njih se pod uticajem kalvinizma javlja ideja izabranosti, samo što ona ide dominantno u pravcu, to je chosen people, kako kažu anglosaksonci, ali kod njih to ide u pravcu misionarenja. Znači, izabrani narod koji je misionar i mora svima drugima da predstavi, da ne kažem nametne, svoje viđenje izabranosti. Oni slede Stari Zavet. Čitajte, knjigu Isusa Navina, kako i na koji način dolazi prvi Izrael u obećanu zemlju. A s druge strane imate jednu drugu vrstu zavetnosti koja samo pokušava da sačuva zavet. Dakle, bili ste veliki, imali ste carstvo, a onda velikaši prokletim duše, komate da dobiše carstvo, onda imate rasejanje, dijasporu. I sve što se želi, to je sačuvati zavet, sačuvati pravu veru. To su Jevreji, Jermeni, Etiopljani, Srbi, ima još takvi zavetnika. Dakle, dve vrste, da kažem,